دم باش د چارچوبیا هلمتن پشتگیری خلک دورپیچگیری روجاوا دا شیوکاری کرد لقمان احمد پیشانگه که به ناو گزین روجاوا لآلمانیا لدار دخه که داهات و پیشانگه تفدا و جبو پشتگیری خلک روجاوا بچن به تایبتی او هرمین کوهاتی دورپیچگیرین و د سریدا جی کوبانیه جبو که ام بهتر زانیاریان لدربار و پیشانگه ببیسن انها هجا لقمان احمد برشلونه اسپانیا بمرايه ما مستا لقمان قالك سپاس تو وكو هنرمندكي شێوەکاری کی کرد اف پشتگیریا کو جبو روج آوا چه بوی دوان 2 هەفتەیەن بوری دا پشتی وێ دۆرپێچێ تو چاوە نزیکی دبی اشي قالك سباس جبو تا وجبو دنجي امريكا جبو في درفتي جو ام هنكي رونيه بين سر روشا جو حيينها وروشا زور زحمتيا خلكي مع الروجافاي كردستاني واف دمين داين وقت اني زمان جو قالك كارو خبات دبجبو علي كاريا كسن جو كوچبر بو نجمالي قدر كتنجبر ترسي اجي وب كنرمند راستي خست جو از ببن بشك جبي علي كاريه پیشنگاه من لبرلین هبو بری نها بری اف رودا و اف یریگو چیبن ما آماده کربو لی مخابن اف روش چیبو ما هرتش گو هرت جبرگو يعني خلق فرسترن خلق ما و خلق ما بحاجتا علی کاریانه جبر بی هاي ما وک هنرمندکی کرد گو زبرکی خرابم پیشنگاه خو تفدگو هرت نها پیشنگاه گشی سرانسری وی تابلوی بی فروتن مهنا کی دنیجی ام لیزیدت کن گو ام گشی بفروشن او پرانا هرنج بو الیکاریا خلکی ما روجاوای کردستانی کەک لقمان ئەو ئەس بێژم دەڤای چەند ڕۆژێن پێشتەیە ئەو پێشانگەها تە یانی میکانیزما کوت وێ خەڵک وەرێ بکرێ وێ چاوە پەرەوەی بەرین کۆمکردن چاوە وێ بێشاندن ji بۆ خەڵکی ڕۆژاوا یعنی ئەو میکانیزما چاوایە شتێکی نو هەیە شتێکی تایبەت تێدا هەیە چاوایە براستی سال چینی دیسانی جی سالا بری از دیسانی برلینی بوم دیسانی روش کلو آورده چی بو خلک ما ایریش سروان هات کرن و هناك خلک ما درکتن چون با علی جزیره ده علی حسکی و قامش رو عموده ما دیسانی ما پیشنگه ما رنگه گوهرد ازولو بیجم یعنی رنگه کیش بو خوشگبونه بوش بو چانده بوش بو خلک نرام ببینن لی وقتی او بویر و او رودا درکتن راستی یعنی دلی مجی حز نکرگو از گلو بیدنگ بمینم مگو او تابلوانا گش منویه پیشنگه مدا علی کاری میکانیزم وی چاقه یعنی خلق هاتن و تابلو برن ما تابلو ارزان کرن جبو گو ام گلکی بفروشن يعني نب نرخي خوي اي راست يقوم ابريداني وما قال لك داخست شبو قوم كاربن قال لك براكم بكن ما براكم كر الي كاربون حوالو 2 سنه ايجو زانن في مساله الي مكرن براكم دكن ام براجي رادستي انا ام دنريا سازيا راسي از دشينم ادريا كسار دشينم جبرغو سازي بري كاري خرادبن ام كسي جي باوريه يعني دنا باجارا دوك زان روش انا پر اورته بوي قال لك خلق چون باجارو کې بچوک چون ګندا ناوی خو تومار نکرن د قیدو د یعنی د لیسته ای سازیه ده اجا خلک جمر دیویژن ام جی باوری کسن هبن لباجاری مثلا وقت دربیسی عامود حیا کوبانی جی انا ام خوازن گو او پرانا ام بشین جوان ر گو خلک کاربن اما کیمانی هنکی الکاریاوان بیکرن تشتی گو لازم جوان اربستین باشه سپاس که لقمان مزان دوان چند روزین بریدش ده گلک پوستر چیکرن که ولو ام بیژن باوی کی سمبولی روشا دور پیچه روجاوا نشان ده دمکه ده که خو پیشاندان گلک دبن که دنگ خلکی پر بلند بین سرانسری دنیای هنر شیوکاری که هنکی وها بدنگی تده هیا که رنگ تنه بدنگه او دکاره چه رولی روشا که وها ده بلیزه براستی او دجبو کردا مخابن کرد هنا او جوه مسئله دورن هنا کارو خباتا کردا هن کارکی کلاسیک ازولو بیجم یعنی تنی لسر خو پیشاندانا بردوام دکو او تشتکی باشه یعنی تشتکی خرابتی تنی لی بلی تجربات دنیای یعنی وقتی گو مرد شوپین قال لك جينجو او برودا والوان دركتني حمكس حم بشي جواتي بشتار دبن ونرمنجي ام بيجن وك نمونا قال كي نافدار هي الدنيا دي بيكاسو اختي فرانكو ل باجاري غرنيكا خس
پیکاسو تابلویەک مەزن چێکرد دەرباری وێ ئەو تابلووە ئەدبێژم قەی بەرامبەری گەلک خۆ پێشاندانە و گەلک چالاکی گۆبوون ji ber ku vedengavê li dinyayê zû zû bela dibe êmî jî bi rastî me posterek çêkir ew roja wextê li Şêx Mesûdê ew çekdarê yê bi ser hikûmeta Sûriya demekî ve ew tirmê wê ew şervana Kurd ji ser avahiyê avêtin yekser posterek çêkir wek posterekî hunerî got ji zor di tê xwarê û dest wê hildigirin dest bi avêtin jê de bawer bik ew li dinyayê yani ez bêjim teva bela bû li New Yorkê kirin poster li Berlînê kirin posterê mezin li her derekê gelek xelkê bala xwedayê profaylê xwe guhertin kirin ew sembol ji ber ku zû zû vedengavê heye zû zû nav xelkê bela dibe bi asanî û adinê jî yani ez hunermendekî Kurdim heger ez bi êşa vê xelkê yani nehisim û ez nebeşek bim jê huneran min bi kêr naye rastî. Belê baş e mamoste Luqman yanî te behsa êşê kir yanî di van çend rojên borî da hate nîşandayîn ku êş dikare Kurdan li kê derê bike yek yanî tu wek hunermendekî em bêjin nerîna te divê derbarê da çi ye çima Kurd dema êşê de tên serhevdi û di dema ku êş nebêjî şerê hev dikin nelhevin nizam yanî tu xwendina te çawa ji vê rewşî re بله راسته یعنی او تو مدایم ولوی انا تجربه جواکا مدی وقتی گو داو یعنی جی شاهی ده بگل خلق جفدو تغیدن دریوان جفدو وقتی گو تعزیه چیده به مرنک چیده به شینک چیده به هر کس تچ برویده او جک چاندا رجلاتان اوین هاتی باردکم یعنی دوی چانده دی لیا کردا از بینم کرد هین در فتاوان چی نبی کرد هین نه یعنی نه بخوا او هستين الطويل جموانهين نه آباد به باور بك يعني از نرينا منه جبرجو بالا خدين دفيد ميد تايبتي هر كردك للدنيا ايدي او هستال جمعي دركتو بري خدا كردا اللي بري مثلا بويرني دنيا دردكتن ان بيجن تشتي بسري كردا قال لك هاتن وقت سانه لي دنگ ودنگ تنبو ما هناك هشياري چه بويه آگاهی جی پر بونه سوشال میدیا انترنت گلک آلیکاری دکه کسی چالاک و زانه کردا پر بونه او جی آلیکاری دکه نها آگاهی دن خلکی و اف گاوک یعنی نها اف کومبونا کردا لسر ایشی اف تشتکی پر هجای پر گرینگه از اوید کم گو کرد یعنی تایبتی او آلیه سیاسیش کردا باش زانبن بکار بینن جبر گو اویاوی ببه وک جیدرکی وک کانیکی گو ایدی نتوا کرد سری خو جبن ظلمی و جبن نسیه درخینه هگر نبه وک انام جانات بینن ناکوکی چیدبن لسر آلا لسر پارتیا لسر سلوگانا مخابن اوانات بيگو بين هلانين جبرگو انا كرد بهستكي پر بلند گيان هفدو دبيگو او بي بكارانين يعني دنري نام ده كرد پارتي سياسي تايبتي گو كاربن بكاربينن كرداني زيكي هفدو بكن باشه یک لقمان یعنی بگیرن سر ام بیشن پیشانگه هاته بحث وای کی کر کوته تابلوی انت او یعنی چه او جه در که وته حبی بشینی جبو ام بیشن رجاوا یعنی باشه او مصرف به بخوا یعنی خرج کردن کلی بچه او بخوا کی آلی کاریت که تو خود کی یعنی کاری تا خب به برابر بدی له اما درخستنا بیشن پیشانگه بخوا پرجیر لازم او تزانه او تشتكي زورا مرة يعني او بيريغو مديتن او يعني مديتن جبو بنابرا ايدي دليت تحملناك يعني وقتما هناك تلفزيوني كردا هناك كلمات شي بونجبو علي كاري دان هذا علي كاري قريه مدات البروانا غوزاروك نبشوچك مصروفا خو تانين دخستن صندوق علي كاري دي يا انا كاجلي خدا تاني او تشتكي البر اف ايشان يعني از هنرمند او نتشتكي راستي يعني دستين بيزي دحقات بكم نا اف جارايكي ازي قال لك جاري نيجي بكم جبر ايش جرانه يعني هرل بر نخوانينه ام نكارن تشتكي تيخن برانبري هبدوده از خلق رحيوان جانيوان تبي قرباني شرفاني كردا برانبري براوانيا خاكو نشتمانيا ولاتي متكن خلقي ما بترسن دركتن يعني از هجر هناك تابلو بدم از باوردكم او نتشتكي نكارن بدن برانبري هبدو او حمي كاريمي يعني بقرباناوان انا نتشتكي برمزنا
gelek spas ji bo kata te spas ji bo van hewlên te yên piştgiriya xelkê sivîl bi taybetî evên ku hatine dorpêşkirin li Rojava şêwekar Luqman Ehmed gelek spas ji bo dema te. gelek spas ji bo te jî û ji bo dengê Amerîka û hêvî dikim ev tava سلامتî li ser Kurda derbas bi êdî Kurd bibin xwedî mav û xwedî netew û ji bin zulmê derkevin. Gelek spas.